Siak ni Ma'am Faith, kat siak ti Mestrayo, patanga Domingo. Nakasagana kayon? Ay, patanga mi kalima nga Domingo, ti adalan tayo, kat may panggap, dagiti, emosyon, wano dagiyay, marikrik na tayo. Oh, dagito nga opinion, nga ti marikrik na da, naragsak da. Si kayo, naragsak kay man? Okay, very good nga ron. Kata, kitaan tayo, dagiti sabasabali nga emosyon. Tuladom, kayang nga na tuladom na gitoy? O, tuladom to kan ibaga na niya ti marikrik na da. Ditoy, yung ti marikrik na naragsak. Oh, ang siyak, naragsakak, no? Naragsakak, no? Kaduak ni baby. Si kayo, kaano kay mga naragsak? Katan, dito yung ket masuron. Napadasan yung kaditi masuronan? No natinag, DJ. Natinag ni Manong digi kang kanom nga tinapay. Panay nalat natinagon. Nya ti marik na masuron ka ni Manong. Sumaruno dito mat. Nya nga tamo ti marikrik na. Nakigtot. Bun. No kumamagmag na ka, idikwan, adamatan makita mo, adamat tukakan nga, dandanin mabadakanon. Nya ti marik na, makigtot ka. Daytoy mat. Apay natawag sang sangit isuna. Apay natawag sang sangit? No may tublak ka, sangit ka? Naputabig dakkel kayo ng ubingan, yadaduman, hanggang nasakit, hanggang sangitan niya. Tula ang nakasak, sakit na yun. Di kailangan sangitan. Sumaraw no, daytoy kan daytoy. Yung natin marikrik nada, naragsak. Si kayo, napadasa yung naragsakit? Tata, naragsak kayo? Mayat tagbasad tabalayo? Kan mayat nga makikita ni mong ta cellphone o na laptop? Very good. Kung gusto pa'y mata, makadua kayo. Tata, kitaan tayo, aramidan tayo. Biro kanya drawing, kat pagkaduaan. Pagkaduaan, di agkapada. Biro kan, idikwan, pagkaduaan. Nalakaw no narigat? Nalaka-laeng. Sumaruno, dito yung mat. Pagkaduaan, di agkapadang may emosyon. Idikwan, kuluran. Dito'y, no makakita ka ti ipis, nga ti kuang? Agputong. Ayan na, nga ta dito'y bangir, ti makarik na ti agbutong. Di nga ta agblowblow ti cake, agbutong nga ta. Di nga ta, nakakasi, agbutong nga ta di jay. Uno di ubing nga, at yan ti asidot ti rangtay. Agbutong nga ta, di ubing nga yan ti asidot ti rangtay. Uno di ubing nga, nakaida, nakaulos kan, agsakit. Nya ka ti marikrik nada, biro kam di kapadpada ti buteng. Kanda ito paidad duma, biro kam tupay. Ayan na ti, marikrik na ti, ubing nga da regalo na. Nya ti marikrik na ti ubing nga makalaglagip yan ti nanang. Ayan mo. Nanang agsublikan. Ayan na nga, tati marikrik na. Nya tati marikrik na. Kundi gi ubing nga makiririri, apin nga itong agririri da. Abiro kan, di kapadpada na. Marikrik na. Itoy.
Idi ko numalpas ko luran amin. Ti napintas. Oh, no aglabas. Okay lang. No sa bali, ti kolor na. Oh, mayat lata. Sumaro no. Dito yung matatakot aggateng. Magusto niyo taggateng? Sino ti manggateng? Ni nanang wano sika. Masapol nga? Sika. Oh, nanang nga. Nagigi ubing ti aggateng. Tulungan laeng. Haanga. Ni nanang wano tatang ti manggateng. Basaet. Gatengan piladawan. Gatengan ka na dagitoy. Ipigket ti sumaronwan na nga rupa. Diruken ditoy di sumaron wan. Hey. Ti may kalima ket i-drawing ti usto nga rik-rik na. Ditoy ket naliday. Naliday isuna. Nya mo ti marik-rik na no naliday ka. I-drawing mo di chay. I-drawing mo di rupa ti naliday. Dito'y mat, i-drawing ti rupa ti naragsak. Naragsak ka kadi? Ay, i-drawing mo di chay. Sumaruno, i-drawing ti rupa ti agbuteng. Kasano nga tat agbuteng? Ken, i-drawing ti rupa ti masuron. Masuron. Tata, kitaan tayo mat, ikan pinagbubukal yi duwang nga agkapada. Yan ang katagkapada dito eh. Sa, la. Ikan ti duwang nga nagbubukal yi agkapada. Yawa. Sumaro no, gahaga. Para. Sa tata. Mamana. Ikan tinag bubukal. Dito yung matatakap gi letter. Ikan tinag bubukal gi letter nga duwang nga agkapada. LLK. Ayan na natin duwang agkapada ditoy. Anseran to Ninen. Sumaro no, ti adalan taymat kat color red. Kitaan tayman, ditoy kat makikita ditoy puso. Heart. No love tayo, ada heart na. Yati color na ti heart, red. Sumaro no. Dito'y mat, kat red gi unag na nga makan nga prutas, kan at giruwar na kat green, ato ti bukal na nga prutas nga nagbubukal. Digi kat sanja. Sino ti magusto na ti sanja dito? Yay! Magusto na. Sumaro no. Dito'y mat, no ni ma'am, no ang ganchilyo ni ma'am, ti color na kat red. Nakakita kayo ti ganchilyon? Thread ti sinulidan ti ganchilyon? Ni ma'am, agang ganchilyo tata. Dito iti usaren na. Sumaro no. Dito'y mat kat sabong. Makita jay mula ni nanang dito'y kat rose. Dito'y kat nabang rose. Sumaro no. Dito'y ti kolor ti pagluganan dagiti bombero. Nya ti color, nya ti pagluganan ti bombero. Truck. Bagon ti bombero. Nya ti uni na ti bagon ti bombero. Dagdag man. Dagdag pay. Okay, very good. Dito'y pay kat lut-lutwen ni nanang. Kadwa na ti no agluto.
nagbubukol nga color red. Daytoy kat, kama, is. Okay, very good nga Roden. Matsabali nga adalan tayo tatakot, di shape nga circle. Circle, kanayo man? Mamili mga circle. Circle, 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 circle. Kasano nga isulat ay Ilocano? Nagbubukol, 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 nagbubukol. Kasano nga isurat ti circle? Kasjay. Gibayan nga ima? Kasjay. Gisiko? Kasjay. Gibayan nga siko? Kasjay. Tata. Adaman nun ipakita ko na. Ada ipakitak ditoy. Daytoy kat. Ay ayaman ti ubing. Noan. Basketball. Bola. Yan di shape na bola. Circle. Very good. Sumaruno. Daytoy mat kat usaran ti ubing nga paggatang titinapay. Daytoy kat kwarta. Daytoy mat pay kat pagkitaan ti oras. Ano pagkitaan nyo ti oras ta malayo? Kati shape na. Circle with the square. Magbibirukan tayo tatakat. Circle ng bubukol. Sumaruno. Nugi ayam ti ubing. Ti bubbles. Kati shape na ti bubbles. Ng bubukol. Kaptan. Kitaot. Ninanang uno tatang ti mang check agbiro pinagbubukol dita. Unag ti balayo, mangited ti talo. Talo nga nagbubukol, tabalayo, agbiro, agbiro, agbiro. Agbiro, pinagbubukol. Abiro kayon? Okay, danggag man? Bisa, umuna. Okay, may kadwa nga nagbubukol. May katlo nga nagbubukol. Okay, very good nga Roden. Palakpakan tayo. Dakabarbar aday surok nga kanta. Palakpak. Wow, nalaing. Wow, wow, nalaing, laing, wow. Nalaing. Wow, wow, nalaing, laing, wow. Minsan kay, wow, nalaing. Wow, wow, nalaing, laing, wow. Nalaing. Wow, wow, nalaing, laing, wow. Di maugudi nga adalan tayo kat number nga awan pay latinagyan na. Daytoy kat number 0. Awan tinagyan na 0. Mamili maman nga ibagati 0. Hey, very good. Isurat ti 0 kakasla nagbubukol. 0. Gimabayit 0. Jay siko gibangir. Okay. Gimat ubat. Kaya nga drawing di ubat ti 0. Kasi mo di 0. Wow. Okay, tata. Adan to'y papel, agsurat ti 0. Patugutan, kan suratan di. Patugutan di 0. Gimat baba, patugutan, ay agsurat di 0. Stoy. Ti asa, ti kuan, ti ubing gibalay, agsurat ti may nga papel, nga 0. Dito mat may samanan nga papel, agsurat ti circle. Kung di maud-udi nga papel, agsurat ti na ganmo. Kayang ka di, DJ? Okay, very good.